عدنان حمو پنابرکی کرد سوریه لکمپا گورگوسک یا باجار هولی ژیانو خدکه خیزاندار و خودی 4000 رویه دبیجه کار و خدمت گزاری جوان را وک پیوست نهاتنه دابین کرنو کاری کو او دکه تنه بشا بطلا غازیه. أنا أزبيب ضغطت قرينم أسفولا وقارز دخروشم نتيجة قو شغل كيما أزبرخد خم تشتيقوا أشغلم أدبب قلنا غازي يعني زارو كيما تقريبا بمصروف قال لك مصروف جمالي رد فيه يعني تشتيقوا أستينم أدمب غازي تاني تشكي ديناميني وضع قال لك يعني وقت وضعي معيشي عائلي خدي كيما قال لك تيدا هي وزارو كان ودليبا بات شوطي ومكتب ومصروفه. پنابرین کامپی دبیجن دوی ورزی زوستان دا کو پلین گرمای هاتنه جر سفره وان مافن هری دسپیکی پیوستن کو حیا نهاتنه دابین کرن. نفط نينا كهرباء نينا مساعدة لاجئة نمايا شما هالو الفعلاجئات كن ما أفرتين بيجن بمساعدة فقيرة رتين كمساعدة فقيرة شما هالو الفقيرات كن شما هالو اللاجئات كن زاروك هنا اختيار هنا نخش هنا زليطان هيا سكري هيا زدامين بخص سكري بير هيا كس مساعدة مناكي سبرش شغل نينا ام كدهرن ام دي اختيار ارزاقي ما قد كرينا ارزاقي من ام سي مالن هر ازو هردو كوري خو بينش كو زارو كي هنا ارزاقي ما قد كرينا حفظ صاله كوري مت كم بيد جهي بابي ارزاق نصانه ما من لاجين ما من انسان دنهادا وکه پنابران گوتی هوجداری جوان را هاتنه سکنین لی برپرسیار اداره کمپا گورگوسک لدور دابین کرنا هوجدارین زوستانه جبو پنابرین ناوا کمپی وها دبیجه. اف ساله دا سرمایه که گله که گران هات حریم کردستانی دا البته اف خلک پنابریش بشک بو الوانه و کنیش نجید حریم کردستانی ریخرا و UNHCR رابو ابدامین کردن با هر عائله که 485,000 دینار و کو پارک بو دابین کردن سوتمنی بوزستانی. لگوری آماران کو تیم بلاف کرن رژه آواره و پنابران لحریم کردستان دا گهایا بهتر 1.5 میلیون مروان جوانا جی نیزی 300,000 پنابران خلک سوریه نه. باران و کش و هوا پر ساره دناوا کمپی دا پنابر دخوازن الکتریکو آوو پترولو گازوان به تمامی و به درستی وردابین کرن جبرکو اف مافنوانین سرکنه دورز زستان دا روشوان پر خراب بویا. احمد زباری دنگ امریکا کمپا گورگوسک.